reka mbasuhuze cyane kandi inongere mbahe ikaze mwese. Aha ni ku Ibendera TV, ndabifuriza kugubwa neza no kugira ubuzima bwiza. Inkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho, mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nitwana Kreti. Nta gutinda rero, Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa abashenye drone z'abahuti zirenga 20 zari zibagabyeho igitero. Indi nkuru iravuga ko Major Patrick wari umwe mu bayobozi ba FDLR babarizwaga muri brigade ya Kanani iciwe i Rwindi. Naho mu Buhinde bamaze kugerageza igisasu cya misile cya mbere bikoreye ubwabo. Ni kaze mwese ku Ibendera TV, Ngendiyana Kreti. Nkuko nari nabibabwiye, ndabasaba gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ingabo za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa zivuga ko zasubije inyuma urukurikirane rw'ibitero by'indege nto z'intambara zitarimo umupilote zizwi nka drone, bikaba byagabwe n'abahuti bashyigikiwe na Irani ku nkombe ya Yemeni. Igisirikare cy'Amerika cyavuze ko drone nibura 28 zahanuriwe hejuru y'inyanja y'Umutuku muri iyi minsi. Hamwe n'ingabo zo mu rugaga bafatanya, Amerika yavuze ko yabikoze nyuma yo kubona ko icyo gitero cyagutse cyari giteje inkeke igihe icyo ari cyo cyose ku mato y'ubucuruzi. Abahuti bavuze ko bari bagambiriye kurasa ku bwato Properi Fortune bw'ubucuruzi ndetse no ku mato amwe y'Amerika y'intambara. Itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika ryavuze ko nta binyabiziga bya Amerika cyangwa ibyo mu rugaga rwa gisirikare rufatanya nayo byangiritse, ndetse ko nta makuru ahari yo kwangirika kwaba kwabaye ku mato y'ubucuruzi. Kuva mu Gushyingo mu mwaka ushize, abahuti bakomeje kugaba ibitero ku mato yo mu nyanja y'Umutuku no mu kigobe cya Adeni. Bavuga ko icyo ari igikorwa cyo kwifatanya n'Abanyepalestine muri iki gihe cy'intambara ya Israel muri Gaza. Minisitiri w'ingabo z'Ubwongereza Grant yavuze ko kuwa gatanu nijoro ubwato bw'intambara bw'Ubwongereza bwahanuye drone 2 zoherejwe n'abahuti. Uyu Grant yagize ati, Ubwongereza n'inshuti zacu tuzakomeza gukora igikorwa gikenewe mu kurokora ubuzima no kurinda ubwisanzure bw'ingendo zo mu mato. Minisiteri y'ingabo z'Ubwongereza yavuze ko ubwo bwato bwayo n'inshuti zo mu mahanga basubije inyuma byuzuye igitero cya drone cy'abahuti, kandi ko nta muntu wakomeretse cyangwa ngo habeho kwangirika uko ariko kose. Ubwato bw'intambara bw'Ubufaransa hamwe n'indege z'intambara zabwo nabyo byahanuye drone 4 biburizamo igitero cyari kwibasira ubutumwa bwa gisirikare bwo mu nyanja y'Uburayi n'ubwato butwara imizigo burimo gukurikirwa n'ubundi bwato mu kigobe cya Adeni. Ubwo butumwa bwa gisirikare burimo kurinda ubwato bw'imizigo bwitwa True Confidence bwari burimo gukururwa nyuma y'uko burashweho igisasu cya misile kuwa gatatu. Icyo gihe abasare, no kuvuga abatwara ubwato 3 barishwe, Abanyafilipine 2 n'Umunya-Vietnam 1 nibo bantu ba mbere bishwe n'ibitero by'abahuti kuva batangira ibitero byabo. Inkubi y'ibitero yo mu gihe cya vuba aha yaranzwemo bimwe mu bitero byagutse cyane, aho
abahuti bamaze kugaba ibitero kugeza ubu. Kubera iyo mpamvu amato anyura mu nyanja y'umutuku yahinduriwe inzira anyuzwa mu nkengero ya Afurika y'Amajyepfo aho kunyura mu bunigo bwa Suez buri hagati y'Uburayi na Aziya. Ibyo byongereye ibiguzi ndetse bituma habaho ibyago by'uko hashobora kuvuka ikibazo mu bukungu bw'isi. Iki gikorwa gishya cya gisirikare cyumvikanisha ko nubwo Amerika n'Ubwongereza bikomeje kugaba ibitero ku hantu hatandukanye hafitanye isano n'ibikorwa by'abahuti, bisa nkaho nta kimenyetso kinini gihari cy'uko inkeke bateje ku mato irimo kugabanuka. Indi nkuru twarebera hamwe niyivuga ko Major Patrick wari umwe mu bayobozi ba FDLR babarizwa muri brigade ya Kanani yiciwe i Rwindi. Rwindi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko ifoto y'uyu mugabo ibigaragaza, bikaba bigaragara ko rwose umwuka ari intawo. Umwe mu babyiboneye n'amaso avuga ko umurambo wa nyakwigendera bawusanze mu gace ka Makomarehe ahari hasanzwe hari indiri ya FDLR. Uyu mutangabuhamya twahaye amazina ya Narcisse ubarizwa mu mutwe wa Nyatura yabwiye Rwanda Tribune ko uyu Major Patrick yarakuriye ikompanyi ya CRAP. Ubu uyu mutangabuhamya yakomeje avuga ko hashize iminsi 4 uyu Major Patrick yishwe, akaba yarishwe n'abarwanyi ba M23 bari bavuye ahitwa Gatsiro, bakaba barateye bagendeye ku makuru yavugaga ko Lieutenant General Byiringiro Victor yaba ari muri ako gace ari kumwe na Colonel Ndatuhoraho Oreste uzwi nka Marinette. Nyuma rero umutwe wa CRAP nk'ibisanzwe wagombaga kurwana inkundura kugira ngo abayobozi ba FDLR badafatwa mpiri. Ibi bikaba byaraviriyemo uyu Major Patrick kwicwa. Umutwe wa M23 ukomeje guhigira hasi no hejuru Lieutenant General Byiringiro Victor uzwi ku mazina ya General Rumuri, ariko ubundi amazina ye y'ukuri akaba yitwa Iyamuremye Gaston, wavutse mu mwaka w'1941 akavukira mu cyahoze ari komine Nyakinama muri segiteri Muko, ubu ni mu karere ka Musanze umurenge wa Muko. Akaba yari afite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amashanyarazi yakuye mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba yaragiye ku mwanya wa perezida wa FDLR asimbuye Ignace Murwanashyaka waje gutabwa muri yombi n'igihugu cy'Ubudage nyuma akaza kwitaba Imana. Dusoza rero reka tunyarukire no muri iyi nkuru yo mu Buhinde, aho neza neza twitegeye igihugu cy'Ubuhinde tubagezaho iyi nkuru ivuga ko igisasu cya mbere cya misile cyamaze gukorwa n'iki igihugu. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde ni Narendra Modi yatangaje ko igihugu cye cyagerageje igisasu cya mbere cyo mu bwoko bwa misile gikorewe mu gihugu cy'Ubuhinde. Icyo gisasu gifite ubushobozi bwo gutwara ibindi bisasu byinshi mu gihe kirashwe. Minisitiri w'intebe Modi yabitangaje mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X ejo kuwa mbere. Modi yavuze ko atewe ishema n'abahanga b'ikigo cy'Ubuhinde bakoze ubushakashatsi mu byo kurinda umutekano n'iterambere ry'igihugu, bagashobora gukora iki gisasu bise igikorwa cya Mission Divastra. Iryo gerageza ryabereye ku kirwa cyitwa Apji Abdul Kalam hirya gato ya leta ya Odisha. Iki kirwa cyitiriwe uwahoze ari perezida w'Ubuhinde niho hakorerwa igerageza ry'ibisasu byo mu bwoko bwa misile. Itangazo ryasohowe n'abakoze iryo gerageza ryavuze ko icyo gisasu cyarashwe ku
ku ntego nyuma hagashyirwaho uburyo bwo kugikurikirana hakoreshejwe ibyuma bireba mu kirere bya radari. Byaje kwerekana rero ko iki gisasu cyahamije intego cyari cyarashweho. Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu bikoresha ibisasu byo muri ubu bwoko bw'ikoranabuhanga bita Milva. Muri ubu buryo igisasu kimwe gishobora kwikorera ibisasu byarasa intego ziri ahantu hanyuranye. Pakistani yagerageje iri koranabuhanga nayo mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ubuhinde bumaze imyaka bukora ibisasu bya misile birasa hafi n'ibirasa kure. Iki rero kikaba cyiyongereye mu bisasu bishobora kurasa nibura mu birometero 5,000. Ni igisasu gikomeye cyane. Reka tubashimire cyane, tubibutse gukomeza kubana natwe, ari nako inkuru n'ibiganiro tubagezaho tubakangurira kubitangaho ibitekerezo, ari nako mukora subscribe kuri channel yacu. Ndabashimiye cyane rero, ngaho mugire amahoro na amahirwe.